ngamit barang pila mi natin yung debut subit ni saya di mana ya siapa mereka por san gini kerjanya disco pinsayo kerjanya di siapa pinsayo ya siapa dia yes. Hey guys, good morning. Apa dia sahabat bi akan deka vlog jonga ka ba mental sngit mental ka sngi ka deka sin ka ba khadu ba ngiwan akan deka boy college. Te hangne hadin jonga ki don kine ki bodyguard jonga ki don kine ki perlog jonga ki ba nadu bangi sedang banwana ka kene ka college. Te nadu ka first day kila ya don hadin jonga mentar ki don hadin jonga. Te Oksan dag don sta ta hadin kane mencai ka sngi dan ka farewell ka short program la na ban ka farewell hai kane ka last day jong ka jingwan jungi ka jingpule jungi hapo kari boy college te kini kita ki guys ki ba dang single soda kini tapi baru single ni dang single te Tadon kino ki bapi kwa number semua bahasa ong ya ngan sepenyo ya ki number jong kine. Ma sepej mapi number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7 saja deh. Oh kini kiwi ki department to welcome back. Ketika jika sondur ngabu uksan medang la ada sondur hantai te kita ke bedang yang kita ngi sondur hantai. Dengan kai lapo ke uksan dang busy tabaro ke pro class ni hamne ke la yapoi yang ke junior pat kim don rang ne ke don tamengi ke 6 semester ni ke badan ni heading roi mental lapo ya ni kini arngut ki bayawan piknik rela mes bahabu kini ki arngut siang ni. Okey lah sedang program mentah kala ai ka welcome speech santai क्या हो गया है कोई मिल गया मैं तो हिल गया क्या बताओ यारो मैं तो हिल गया कोई मिल गया मिल गया मिल गया banyak madinnya kamu salah buat sama dah lama gerer gini lomba ya cari Bon balat ni boyo le sni mangrang tengah buksan ni baca kat kene ki bru hapo ribhoi ere baca Budila sedang hit always guide us, and when we have difficulty completing our assignment and project work, I remember that at any time we used to call you, we disturb you, but you never disappoint us. You always answer our calls. copyright-nya. Everybody
kek paski. Kajingnya condor kinang ikai badukek. Ngamen beroi pila mi naktin yo dukek ta shibet mi sai di mana ta ya syak ada kala por san rumit ta kajingnya disco pinsayo kajingnya di syak pinsayo ta ya syak sidia. Yes. First of all, good afternoon to you all, respected principal and area principal Ibrahim. Para mungkinnya ketika video, we welcome your principal Aida. Program today is 6th semester, and then the teachers from different departments who are present here today with us. So, my name is Salman Khan, and sometimes you can call me Aldicius, and you can follow me on Twitter, tag me on Instagram. Okay, as you know, we the 6th semester, the 2022 batch, but unofficially, people they know us the COVID-19 batch. Yes. Wala COVID, wala corona ro. Para mapigi ba na ng para tiya ba? Okay, then, but today we have completed this 3-year courses here in this college. So we are very feeling proud to be the part of Ricohoy College. Lo klek jor demo. Kublai Shubun. Zindagi. Once more. Nangara kata. Nangara kata ne. Ring video hanya di Caye Usamosa kaca Samosa segera mau gini Samosa ya makasih pomden deh segera orang sini Pak Hoy itu para hoy Laddu dir mau nih? Oh, akaman cerita bim ya.
Sana? Mau dengung? Mardai.